God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. God could be not this time. Amen. Yeah. Luôn với đâu wow. Đọc phải dân tân. Raise your hands to the one who loves the best. Turn around, shake hands to the person next to you, and keep them with a smile. Smile a while and give a face a lick to the person next to you, and keep them with a smile. Outside somebody, coffee and yellow rose. So new, they bring their own over to. I always saw you are, I always saw you are. Wale luwaleli, luwatitala mayonelani. Luwale au marowa inga ilebela lola. Yeah, kill him. Crucify him! Crucify him! Kill him. Crucify him! Crucify him. Crucify! Yeah. Crucify him! They're fighting each other. Amen for us. Good. Hi, my name is Maria. I'm just gonna summarize our skit that we did today. So yeah, like you saw today, the skit we did was basically crucifying the crucifixion of Jesus and his rising again. And we're just gonna recite John 3 verse 16. If you know John 3 verse 16, recite it with me. You ready? 3, 2, 1. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have. One more failure. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Lotta. Happy birthday. Il officiel quoi. Tao không mấy tao không? Sabali, malama, malama, sabali, malama, malama, sabali, malama, malama.
So good morning and happy Sabbath, family. Good morning. Good morning and let's try again. Happy Sabbath, Tapuala family. Happy Sabbath. Amen. Enjoy the weekend. Raise your hand if you are enjoying our family gathering this weekend. Amen. So I don't know about you guys in Sydney, but for us from Brisbane, we have been counting down and look forward to this weekend. So praise God for His guidance and for bringing us all safe here, and especially for this very special opportunity for our Tapuala family to get together and fellowship together. Turn to the person next to you and say, it's so good to be here today. So good to see you. So good, Aisha. Psalm 143 verse 8. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Starting our day with the knowledge of God's unfailing love is a powerful reminder of His constant presence in our lives. Amen? Amen.
whalana o le tua nei tai au. Ia leo a tātou toi al whaifio mai ai nei tai au pōlong Sabati. E vi ia i pēo ia ono ni ala whaweola. Ia alona pule whaaso e lo o toi soifua. Alo me iola o tātou au ia mai nei tai au long Sabati. Ia ai lo whata waa. E tāna sui o le tima losi nei a tina amata mai tai. E mo mole tuai le au whata lofa. I lo tātou ai nei tai au a mata mai langa nei tātou mātua matutua. Sina o langa nei tātou whana witi. Whata lofa whapito atu le tima tama. Ia ai a lawa la whamawhia whia mai o tama nei tai au. And to all our young people in the room, our youth, our young mothers and our babies, happy Sabbath and welcome to our first service this Sabbath. Ia tātou tutu lai whatasi, wana tātou langi ina mai esene a matai nai tātou leo leo tai au nei Sabati, ua o sau te lipi i lea lii, ua wata samono me alona ni tai au. Wahule, awanua nei tai au. Kapia lava ule ali to ia o te koe sa to pamalu. Ai ko te ia na po kai me te tama to. Sa to pamalu si ni sai au. O dane I ta se si lo pamalu. Lo pamalu si e pamole po ye si o sa o mai sam tu pa ia. Kai tau mai leo la mau le la au kai me pamalu si. O le mo ti mo teo ta o pui lima lo pe ba. Te pe tau mai. Ana fai, ele tausi se tasi ona ainga. A fai po ele sili ona tausi I mau mai ia. Ua fatia ia fatuatua. E sili po ona le ama le ua le palo. Sai. Ia o mai nei mau ona tatou patisino o tatou ia nei aso. Patau e nei tatou ainga. Patai fo nei mau au mai. Ua o wa ai atu mai. O se ainga e fia tatou ainga. O fai mai le mau ia tātou ni tai au. A fai e le tausia tangata luna ai. Ia. E le loa e pore atu me e fai. A fai foi e le o tausia ia le o lo mafuta mai ia po o mau mai ia. Ia e le o fina ngalo ngalo atua. O tangata e tausia ainga. E mai le fi le mu. E au mai le fia. I totono o tātou ainga. E tausia mane ia nofo whiaro whani. O le mea sili nā tāua. Ia whiaro whani o tātou ainga. Tātou whanau. Awane e whewai ai. Ngā lulu e whaatasi. Awane e whemate ai. Le alawa mea tau na whai tūna o tātou ainga. O le mea nai te tau na whai tangata. Nā te ta ia le ainga. Ai mai se fwoi o tangata o lo o mauma oi. Ia e sili o la e alofa e tangata o lo o mauma oi. E tino pe le tino pe a alofa. Ia e alofa e tangata o lo o mauma oi. O le upua le atua nei tai au. Wa au mai mo tātou. Ia o tātou whiaro whani. Fusia e tātou le alofa. O le alofa o le mea sili nā un tāu. Sa baba ai tu lawa mano te fia. E pe e malinho talo I mata. Ona le uso. Ai ma se fatua ngana le mama. Ia e wa fai lawa masui. O te tau. E fai fai se tawa. Pe wheroa ai ma uto. Ai tau te le oiloa mai. Le o tiho lo loto. Ono lo walwa. Nei o tua ngana masi o. Ona na fai ana la mama. Ia ai ui lea. Tātou wha mai moi leni. E ele aso. E ele taimea sa mi elheri. Tātou te mapu ta whakasila. Whanau na unga fo I loto. Ia tātou iai whaatasi le langi. Ma leo nā whamamau. Una ia tātou whanau. Una ia tātou ainga. O mau nei tai au. A whai lawa le tausia se tasilona ainga. E le fia le atua. E ona o iai le tātou. A e aluatu mai malolo atu I lo whani. Ia e su e atu I la umau nei tai au. O se mau e fusia ai o tātou ainga le fia. O se mau e fusia ai tātou ainga le fia alwhani. Au ala pe bai ai. Ngā lulu e whaatasi. Tātou te oe ai whaatasi. Te fisoso wani whaatasi. Ai ia o tātou mawalunga ia tātou le nonofo fia alwhani. Fusia le alofa mea uma. O le whaatai e le atua. Mola nā. Au mea po I sewa no le mo au. O tātou mafuta ai. Ia whakatai lawa I anga li le tua. Ia o se whamarasi pupu nā mo tātou I nei tai au. Whawhetai e matou kurupu. Wa au mea sewa no o te pai as whamarasi e ui lawa I le tere sa usam ni ngana po.
Ia ai whakitai mo whai no o whai atu se mo mau o I se tana noa nei tae au e ala tatou leo tae au. Ia whatai lava mo o manoa. Ia ai o manmata o whai pese se I whai atu. Sui o le timo tama o te whaawhiloa I o tua si o tātou a inga I nei tuma Sabbath mai na mai tātou tinana tua seri wha I o tātou whanawiti sua whamana o I si kariso o te whaawhiloa I Ola asua wha yes boleh tatu ai ga le sa pa ma ema ai wa ta pe wa ni tatu le mai ai do to no te mai ya to si cha ko ni ko son mo le cha office yo na su pa ya ko na fa yo so ni ya mo le te so ni fa sa pa ti te le pa ma mai amen yeah I speak more this is for our young people all you guys there but my kids this side or fishing ele fai kausanga ele kufa samo o job ida sem fishing la samo o ai ela ikiki ai iri tatu mafutanga by generation isa ilo kausanga Charlotte. O mintu mo lima mintu mo kanta mo dito. Kaya sa mo dito. Why the generation? You solid. Why? Solid. Hello, isu ni kuwa. Solid. Solid. Incorrect. By generation, you don't go sanga, but by generation. Isa. Christian. Generation, right? It's not by years, generation. DJ? What? Incorrect. Yeah.
Lava sa boa. Ele mafutana to tono tato ai no temine. O ai le like teacher ya pe ka ku fa solo generation. Not by years, but generation. Vai le feli chile sa fa solo nga. Olha o esse aqui. Oh, yes, sequel. Yes. Six is the right answer. Se vai lá ele tá olhando cala. Se vai mana ya le tinale ya susana. Sumai lunga. Se fa batala con le tala con ma fuanga sale. Sale she's not the youngest. Yes, sequel. Oh, Susana le sa si ko ko wa. Si ko lo bima. O Susana le. O le mata le no ya Susana. Ja, elo ira le tama Susana is for eno ya. So imagine I'm both. The next person will come in line or Nessa, come Nessa. Nessa. Ja. Well, inga ei mas iso ko mos fa ilong. Iso ilong. Tu Nessa no ofo. Ja, ruma ie tu wai. A fai o sale le kali yang go foi mai. Sau isa. Sau la isa be kaya, isa le la. Susana i. La Susana i. O lau i mai Susana mai. Isa. Ja, so mai kim. Yeah. Kim, so kim ne lenga fakta si ma. This is an example. Yeah. O luma lau kim e ia ia. A faile fe meu to sale la generation. Sa opisi se. Se. O no sale la in lai mai. Nessa. Usa. Nessa. O no anti ai. Kim. No, anti kim. O wa'u, papiala o wa'u ruta ma, bel pofo, wa'u olo wa. Right there. Fasulonga la le, le senga le, my generation, like yellow. Tanga, that means yellow o la anti ai. Challenge. So when yellow grows up, it's gonna say anti. Ale, orang winga lah, ini is fine dong. Hey. Kimen Bapak yang tak pun biar. Oh lihat kini tak pun. Sekian kali saya kalah. Masih masih kalau bau, okay, all together, iyo lo kalau bau, nga tina ay iya, masih masih nga, masih okay, masih masih nga, masih all together. Sabbath. I'm gonna call up our kids. We're gonna do a little item. Our letter was A, so it wasn't very hard on our A, but the letter we came up with was alofa, and for alofa or love. So our kids are going to do a little before we go today. So final. Everyone ready?
Joy Peyton Tapuala. Peyton le kalo maku item ni tai out. Kanga put sung. Ai sale. The sweet is so boy. Kaya sky. Falling up, is that? Yeah. Isaka wa falling ma. Yeah. Mau? Dia. Oh. Ele não vai no carro, pensar o que se uma. Se uma lá ele não pensa o que se lá uma. Ele Lo falling lah. Ya falling lah. Ele não pensa o que é o que ele é. Yeah, oil number one. Oil number one. Sao. Oil number two. Sao. Oil number three. Mati ya. Oil number Did anyone guess who our Bible character was? Josephah. Amen. So in the story that we're about to showcase, it's just based on the story of Josephah, but with a little modern twist to it. So, yeah, watch and learn. Rami, squad! Wait for me!
I'm gonna go with me. What is your name? Josefa. Why are you here today? He's a thief. I didn't do Stole from anything. innocent people. Disgusting. Take him to jail. Please, Lord, forgive me. I forgive my brothers, Lord. So please lead them into the right way and help them do what is right. I love you, Jesus. What happened to Josefa? I don't know. We have to get our brother back. This isn't right. He knocked you just like This is the Cough Summer police station. How can I help you? Bring our brother back. This is the money we took. You took the money? T-Rex God! Sir, yes, sir! took the money. It's not real money. Explain to me why these three men are here today. Yes, sir. These men have confessed to robbing people. Josefa is innocent. Is this the money? Sir, yes, sir. That's not money. Take them away right this second No, that's and free transfer. Josefa now. T-Rex God! Sir, yes, sir! Put him in down! Sir, yes, sir! Josefa, you are a lucky man today. Your brothers have set you free. I am free! I! That's good. Can we please get an amen for our youth team, please? Amen. So just a quick summary before we end off. The story, like I said, was based on the story of Joseph. And even though you saw that these brothers sinned and committed crimes, they ended up feeling sorry for Joseph. And then, let's see now. What family? It's not money. It's paper down. It's not money. Reminds us to also love our neighbors as ourselves. So just a quick Bible verse, 1 John 4 verse 19 to 20. We love because he first loved us. Whoever claims to love God and yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And yet he has given us his command. Anyone who loves God must also love their brother and sister. One of the boys said last night that love is the root of family, the root of ainga. And so just to conclude, without love, there is no family, and without God, there is no love. Amen, family? That was beautiful, guys. It's a different take to the story of Josefa. Quite modern, it's quite nice to see. Ele mesmo o pole aí. Que me essa foi pouca me vai enga le. Tá pela lá, ho ko ko. O ka bilo mi tu ka.
na le o mo fa e le sa ko la sa au mai ai ba he ke se ki no ke lo ku so ya dicho o yo ski aku ana ka lue mau uno ska so e ka urang e ko ko dicho kam sa ni ma nga yan po kala mis a la sa bo ba Oh, my God. Osi mana ko sa sila le ai nga kala ni le ma Leta a fa mo mo Apela moe. Ye aluia oe ma ave loa talii. O loa talii pele totas. O isa ako lava. Ma osi mai ei le taulanga mo ia tea. Ona patale tu le ole ma o mai sa ko no se ka Saco. Tao se yo se tau na mai tu. Ah. Eu vou ir por uma vez está o dia. E olha. Ai, se ela ma mo i se tau. Saco. O ta pena le tu ole ma mo. Yo siento. Eu ina mamau ila ova ai lele no foanga. O e fasi no mai o te o si ai o le taulanga. O te o si tai pea ma whare a te lo fina ngano. Me atu ai o te o fori hatu me isa ako. It's
session today. They don't they use the word A or the offer, love. My youth, I with the name Joseph, but in the family is out of love. Rupa tina, ole nganu ue takasi, ole ngaduema. Mare matu pai wina ia le proclame le asore ne ile tala ya Abraham. So I wrapped ia kako all the what we act today. E kasi ya longa kaunga longa fa mo ole a the family. Love in a family. Ole a lo fai to ton mo le.